Tide mi wani taki fu atoli fu amang aina Bijbel. Ama yaso enena Nikodemus. En we begin luku entoli aini abuku fu Johannes, kapte 3, da we begin lesi vers 1 nanga 2. Ataki wan man bende fu den farisei man, hemnem na Nikodemus, wan fesi man fu den Jew. Da srefi man be kom na Jezus wan neti, en abe taki gi hem taki, Rabbi, we sabi dat you de wan leri man disi ben koma po fu Gado, because no wan suma kan do den marki disi yudu, e fu Gado no denanga hem. Dan sama na a Nikodemus yaso. Atagi wi wan tusani fieng. Ataki a bende wan farisei man. We den farisei man bende wan sotu geloof. Fu den Jew. Amaya su bende wan tranga man aini wan geloof kaba de akona Jezus. Aben bribi aini Gado. En abe abi afasi fa abe begi Gado kaba. Ma akon suku fu sabi wan sani. En ai opo na tapu Jezus. En hati pikien wan sani. Akona Jezus en ataki. Usabi taki yuna wan man fu Gado. Efu yuno be komopo na Gado. Yabe opoidu den sotu wonder de. Aini vers 3 da we lesi. Jezus ben pikiem taki. Tru mi taki giu taki. Efu wan suma no kom nyu gebora a no kansi da konu kondre fu Gado. Nikodemus if you wani si a konu kondre fu Gado, imu kon nyu gebora baka. Dan jefa Nikodemus piki. Nikodemus ben aksiem taki. Fa wan suma kan kom gebora te ade oru kaba. Akan go baka na ini hem mama bere, fu meki hem di fu tutrong, na jefa Jezus piki. Jezus ben piki taki. Tru mi taki giu taki. Efu wan suma no gebora fu watra nanga da yeye, ano kan go na inda konu kondre fu Gado. Ataki Nikodemus taki wan sama mu gebora fu watra en ook tu fu a yeye, fu akan si a konu kondre fu Gado. We sandati wan taki. Mi denki ani vers 6 da we si direct san Jezus be taki. Agodo fu taki, da sani disi gebora fu skin de skin, en da sani disi gebora fu yeye de yeye. Te wan ma meke wan piking. A piking ade wan skin. Ade wan libi sama. Dus wan sama mu abi ook tu a yeye gebora. Maar dan sana dati. Dati na wan new libi. Kande u kan taki wan new hati. San Gado egi wan sama. Ko godo. Aini vers 7 Jezus godo fu taki. You nomu verwondru fu demi taki giu taki. You musu gebora new baka. Da winta de wai gope awani. En you kan ye da bari fu hem. Ma you no sabi pe akomopo e fu pe asago. So ade tu nanga ibrisuma disi gebora fu da yeye. Jezus gi Nikodemus wan voorbeeld fu jepien fu stang abrasa aitaki, te aitaki fu wan new gebora. Ataki a winta inoma sieng ma ye yeng te aiwai pasa. Ataki so adanga wan samadi gebora ye fasi. En fu tru, we noman si asani sangado edu aini wan sama hati. U noman si anu libi sangado egi wan sama. Ma u kan si wel bepaalde marki. Kan de asama libi kon verander. Doro asani sangado du aini hati. Kogodo. Ani vers 9 da Nikodemus a piki Jezus baka. Nikodemus ben pikiem taki, faden sani disi, kande so. Da Nikodemus awani sabi fa. Te we leisi gomo fara, agersi taki ano bribi,
anai fustang, fa asani de kan de tru. Abe abi afasi fa, abe bribi aini gado, fa abe fustang a Ouro Testament. Dan agersi anobe kaba bribi. Dan aini vers ting, Jezus piking. Jezus ben pikiem taki. Jude wan bigi leri man fu Israel, en you no sabi den sani disi. Dan afasi fa Jezus piking. Dan Nikodemus ben mu sabi, den sani san Jezus be takiangen, abe mu fustang, ma abe fustang. Vers 11. Tru mi taki giu taki. We taki abra den sani disi we sabi, en we gi getuigi fu den sani disi we ben si, en no teke we getuigi. Jezus taigi Nikodemus, taki, we taigi you atu sa we sabi sa we si, ma yuna iwani teke a getuigi fu we. Dan atakeni vers 12, e fu mi taigi unu, abra den sani fu grontapu, en no de bribi, dan fa sa bribi, e fu mi taigi den sani fu hemel. Dan Jezus e takiangen taki, e fa tranga giu fu bibi, den voorbeeld samigi, fu grontapu sani. Dan fa yo man bribi, te mi taigi den sani fu hemel. En you kan abi wan sama, di anomango do ete, omdat am teke a fosi stap. Am teke a fosi stap fu bribi. En dan akango do aini a bribi libi, aini awaka na pasifukado. Da we leisi godo. Vers 13. En no wan suma ben opogona hemel, boiti da suma disi ben saka koma po fu hemel. Datide suma piking diside na ini hemel. Anen suma piking na wanensa Jezus ben gebruiki en sefi. En ataki na wansa manogo na hemel. Boiti mi san saka komopo fu hemel. Wileki libisama, unoman doro fugo siden sani fugado. Unoman doro na Gado. Ma Gado ben saka kon na wi. Aini libisama fasi. En ataigi wi den hemel sani. En asoi wi apasi. Ani vers 14, Jezus godo futaki. Soleki Moses ben oppo da sneki na inda woestijn, so srefi de musu oppo suma piking. Da Jezus giu een voorbeeld voor a Ouro Testament. Moses be chai den Israelit suma aina woestijn, den be du sondu teken Gado, en Gado se de sneki kong fusta fudeng, en de sneki be biti den sama, en de sama be dede. En de sama kon takanga Moses begi Gado, en Gado tagi Moses taki, meke wan sneki, poten tapuang, wan pal opweng, en asama di lukuna sneki, au libi, en aso abe pasa. En Jezus taki ke fa Moses be oppo a sneki, aso mi mu oppo, en ai taki fu a kruis. Jezus ben dede tapa kruis, fu wi ben sa fende libi. Ataki so srefi de musu oppo suma piking. Fu ibri suma disi bribi na hem, no musu golasi, ma a musu abida libi fu teigo. Jezus dede a oppo tapa kruis. Fu ibri wansama di besa bribi neng. Besa fende a libi fu teigo, fu ano besa dede. Dus lek fa a sneki, doro awani fu Gado, dan aben yepi dan sama, fu komopo aina a stafu fu dede, sande be kisi fu den sondu. So srefi, Jezus puru wi, aina stafu fu dede, a doodstraf, san wi kisi fu wi sondu ede. Ani vers 16, Jezus taki. Bikasi Gado ben lobi ala suma sote, dati abengi hen wan enkri kabora man pikin abra, fu ibri suma disi bribi na hem, no musu golasi, ma asa abi da libi fu tego. Gado ben lobi wi leki libi sama, sote, agi hen wan enkri kabora man pikin, agi Jezus Christus abra. Fu kon,
taki ibri wan sama di bribi na hem, di bribi na Jezus. Nosa golasi, ma asa abi da libi futego. En a pramisi yaso, na wan bigi pramisi. Fu abi wan bun libi, krosibe anga Gado. Di noiti na ukaba. No udaini wan libi di abi furu ogri. En upati anga Gado, en a libi yaso anode futego. Ma doro Jezus u kan fende wan blessi libi crossbe na Gado. En wan libi di noiti na ukaba. Da meke we leisi vers 17. Bikasi Gado no ben seni hem man pikin kom na grontapu, fu dum grontapu. Ma dati doro hem, ala suma musu feni lusu. Gado no ben sende hem man pikin Jezus Christus kom na grontapu, fu krutui. Fu naki amba giwi, fu leisi strafu giwi. Ma aben senden kong, fu lusuwi, fu astrafu. Vers 18. Da suma disi de bribi na hem, dat na Jezus, nosa kom na krutu. Asama di bribi na tapu Jezus san kong, nosa guaini astrafu, a krutu. Ma a vers kodofu taki. Ma da suma disi no de bribi, ben kisi hem fonisi kaba. Bikasi a no ben bribi, nada nen fuda wan enkri geboren man pikin fugado. Ma Jesa takeni vers 19. En disi de da fonisi, dati leti ben kom na grontapu, en dati libi suma ben lobi dungru, moro leki leti, bikasi den roko ben de ogri. Sana akrutu na disi, leti ben kong, Jezus Christus ben kong, ma libi sama no ben wani, omdat den ben lobi du ogri sani. Vers 20. Bikasi everyone decide du ogri, no lobi da leti, en ano kom na da leti, no so hem roko sa kom na kring. Maar da suma decide du da waarheid sa kom na da leti, sodati dem sani disi aben du sa kom na kring, dati aben du dem na ini Gado. A ogri sama, ano lobi a leti, omdat di a leti osoi, da a leti osoi, taki ay duwan ogrisani. Ma asama di elibina afasi. Anay frede fukona aleti juist a bungien da akan soi taki luku den sani sami bendu na den sani fugado. En efu Jezus na aleti dan den samasa edu ogri den ay wani kona Jezus. Ma asama di edu awani fugado. Da ay kon cross na Jezus. Ay waka na Jezus baka. Dami wani wifu pakse wantu sani, aina tori aso. Yuka abi so many sotu sama di deleki Nikodemus. Sama di de tranga aini wan geloof. Sama di bribi aini Gado. Maar Nikodemus alwasi sotu moiti abe meke. Ano ben kandoro na Gado fien egi. Abe mu bribi tapu asama di Gado sende kong. Abemu doro na Gado doro a kruis, doro a dede fu Jezus, sampai fu libi sama sondu. Da yuka abiwan suma di edu furu kerki sani. Ma alwasi sa adu, noite anauman do hemel. Yuka abiwan muslim, of wan tra geloof. En asama, ade tranga aina geloof, en a abi a fasifa ay begi Gado. Ma wile ki libi sama, we noman doro na Gado fu isrefi. Na Gado musaka kong na wi. En aso aben sende Jezus Christus kong. Dati asama disabribi ne tapu. Nosa golasi, ma asa abi alibi futego. Mi begi dati efu wan sama e proberi fu doro na tata Gado, ma ano doro adede nanga a kruis fu Jezus. Dati asa confustang, dati anomandoro na hemel. Ma Gado meke wan pasigi hem. En dati, wisa bribi na ini Jezus, fu kon waka na Jezus baka.